O Samoa, alau Samoa Entertainment TV mai pia, usi mai alau whaafonga. Ua tali ai il tamaita ilo ia Sene o Societe lo ia Samoa. Le fionga mai ava vise kota petelu. Le whaai unga al whaamsinonga maua lunga whaasanga ia te ia. Masau noa whaalawa itele ai lunga al whaatalunanga whaalawa itele ale HRPP. Po le itua ngai, ma se vaengo le au whaasalalau ile fiafio le stofi, lo su whao mati. Ele ngata ina ia whaafta iai e o langolango atu ia te ia. Ai o lana whaalalo lalo mai foi ini ona aleu. O lea lawa wa ai po i male tutoa i ai i le tūlangol whai unga. I le ai se tala e toe whao popo peto ese i le whai unga wa au mai. O mea na tutupu i lātau sanga e peo na au mai lava i tutono o whai unga o le whamasinonga. O le wa ainga lewa iai o se naunau ta inga i le vā o taitai o le afionga le pale mia ai mai se fui le taitai o le HRPP o le ngona lava sa iai ia tātou whātua nai o a fui ni upu sa te lava stai nā taimi ia whātua nai ai tātou a ngai luma a wale nofo file mu o Samoa. Mai le nei foi vai tau o tatu iai tu tono le tu langa le COVID. E le o toe mana mia lava se paupunga e toe la si ai mea o tupu. Ioe, e avatu foi vai mahalui pu enga. I se whamtalanga foi e na le tautama lii i le whaafaponga anga le atunuu. Ia, ai whaatawa ina lava, le whai unga wa iai nei le whamasinonga, le ai lava se toe, se tala e toe whaopopo iai. Po o se isi lava manatu e whaopopo iai. O le whai unga wa au mai, ia au foi, wa autalia ina, toe a fua, ia se tai au fau, le po pea se nuu, mai o se langona na. I tala tamai o le pepesi ai i tu o le wha mai COVID-19 fluiva. U wha maonia mai el mtanga luenga le soifua malo loina le wha o popo ai. O le toa se lau luas fuluono. O mai fau mai le mamalo o le tunu wa fia il siamo o COVID-19 tono lusu fai tu lata luai. U wha mawina ai le se itia o le a whai o ilato wa fia il wha mai il teiminei. I le fitu se lau fas fulvalu. Talu mai le aso sulfitu o mati lua o lua. O le fitu se lau fas fulvalu wa fia ili wha mai. E au fia i le fitu se lau lua ono ila to o no foi upolu. Ma le lua se fulu lua mai le moto sa vai. O wha mawina e sfulu wha afe wha se lau tolu sfutolu. Su enga na whaia po test mo le COVID. Na wha atino le ile aso lua sfulu wha mati. E tu zai ma wha maumaunga mtanga lolo le soifua malono ino ila to mai le sfulu lima tau sanga le matutua. E anga ia tu le tolu sfulu iwa tau sanga, o lo mawalunga ai, le pasene o tangata wa afia ili COVID. O ila tau wa afia i tono Leilua sufai tu lai se lau lua sfulu ono, o uponu e fitu se lau lua sfulu ono, sa vai iwa lua sfulu lua, manono tai ele ai, apo lima tai ele ai. Ai o tangata wa afia ili COVID sfulu iwa talu maino ve maule lua o, e fitu se lau iwa se fulu ono. Tangata wa afia COVID ufa mawina mai tua oi fa va malo tal mai November lu o e fast full valu. Tangata wa afia mai tua ile COVID talu mai le aso sulfitu mati fitu se lau fast full valu. O e wa afia ono i tutono no fa nga fa pitoa fa no fo selfal mai moto tua e to valu. Ele ise mai tinga ina ono o yai ele fo ise isi fa mawina wo maliu ile fa mai lu tatu tunu. O wha aititi ai funei lalo tutu unga le malo mo tangata i fia malanga mai i Samoa. Mai le lua sultasi aso po le tolu vai aso, i le lua vai aso po le se fulu fa aso. Wha atasi ai, ma le avesea lea o le tapu wono maasina, wha ato ama whai ona talia le malanga mai o tangata sapi si el COVID. O le nei suinga ua whaia a o whianga iai le tunuu, ma le pipisi o le siamo le COVID sfulu iwa mai tawina ai le wha aluaina o le tele o tangata, i to tonu le whāwalu i tu lape o le taunu uai i le whaitaunga o le ono se lau lua. O nei suinga o lo wha mawina le wha lau loa le tamai ma saini e le sui o le ofisili
o le mtanga tangaloa Dr. Robert Thompson. Peitai, ele o whatangaina lava o na ulufale mai so se pase se po se tangata whaingaruenga i lunga waalele o lo o PCL siama. Vanga na ai wasu so o ana su enga negative tolu mai le fitu waso talo na afiel siama COVID. A o le i o mai, ile aso i fufu e malanga mai ai i Samoa. Ma ia whaamalia ina ai ai nga uma. E au fi ai le lafo mai leo whaamaunga su enga le imeli. Ile whaatolu silo mtangano nga soifua malolo ina Samoa. Ma ia whaamawina fo i le malo le whai o tui e lua o tangata malanga se fulu lua tausanga le mātua. E au fi ai male au whaingano nga ilunga o malele. I tui ua pāsia. Ele whala apoptonga le soifua malolo ina le lalolangi le World Health Organization po le WHO. E pe o le AstraZeneca, pi Pfizer, Yen 5 dose, Moderna, Sinopharm, Sinovac, Covaxin, ma le Novavax. A o le imalanga mai i Samoa. O nei ai inga uma o tangata malanga mai e au fiai man wha maalo sia leo company vaalele. E whaatino le mata ituina leo pase se itaimio siaki i a unga pe o le fiva ma fōringa wa aia. E au fiai ma le siakia o pe patui i a atoa uma tui mana umia i a atoa le lua vai aso talo ona whai le tui a o le imalanga mai. Ma ia whaali li kopi o le pe patui le taimio siaki pe atau nu mai i le tunuu ai o nofua ngai whaanofo e se ai. Ele talia ia ni electronic copy o pepa tui po o emaili mai ta tau lava na whaaperitania whaamaunga uma. Ma ua tawa i nei lava i tangata malanga uma o na download le application o le Samoa Travel Tracer i lunga o lato telefoni. Ai ta tau lava fo i pase se uma ma au whainga renga wa lele o na negative lato test i tutonu le fast food valu i tula mai le taimie malanga mai ai mo Samoa. Mai o fa au lava on tau fia tangata malanga mai le tunu o lo pepesi te lei fa mai e pe o Afrika i Saute, Botswana, Eswatini, Lesotho, Malawi, Mozambique, Namibia, Seychelles, Zimbabwe, United Kingdom, Belgium, Siamani, Amerika, ma Australia. Ta elo iai lava ia inga mo le talia o talo sanga mai o tātou tangata e toi fia fo i mai e no fo Maui Samoa ma tangata whaingaruenga mana umia mai sia kia lava tangata taitasi uma e fia unu fale mai a ole avea iai le whaatananga e malanga mai iai. Wa amatai nei so ni le EPC po le pulengo le LTC le tunu i le taimile nei o lo o tapu ai feo ingo tangata ono le COVID. Penta o le officer city le sunga whaumui e se toi moana o le nei whainga e iei a inga ele o atu iai. A whai o lo o la lava lo maota i le mita tuai. Lona winga le onga fati atu el wha mama a venga le nei na a inga. E na o mita fau le ai o komeki o na alu le credit i lunga o lau mita. I le wha talanoanga i lunga o le telefoni ma talafau o le leiti o Polinisia. Na ia wha malamlama o le ale e pe atu mauto a inga uola le smart meter. Pe a umala wila tutongi mua. Ai o le aola ai ta lafu i lava lo moli. I le taimi o le tapu o fewa inga o COVID po le lockdown. O whaingata ai tangato na whewa e wha tau cash power. O le fufuanga a umatai mi o tapu ni ai le tunu. O na susuane leo tangata e ana le mita i le ofisa e saini le malienga i le whainga e tutongi ai ia le ai talafu po le to ese mai leo sinabaya ngai taimi e to e wha awa waio na wha tau na ele tise. O le aunga tonu lava o le nei whainga le pulenga le EPC. O le fsosoane le tunu o lautele le nei vai taimi o tau fio fia ilso ono whewa i no fuanga tumu. Mai o le alongo atu lava le ainga i lunga o fe autosusia i telefoni pe alata ina uma unite o le lato elitise ma fa solo atu ina ola ai talafu. O lo fautu ina la fo ele li pule ya faumui le atunu e fa onga au nanga i lunga o telefoni e pe o le my cash le digicel ma le mta la le Vodafone ma le talo fa voucher e fa ata wai unite elitise i lunga o le interneti. O Samoa Sene TV mai pia na sa o na tamua. Yes, I tell you, yellow for the tour. I pass